tubaha ikaze bakunzi bacu makuru atandukanye agezwe ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze none ku gitangazamakuru cyacu cya Kigali News One Info. Twongeye kubifuriza ibihe byiza, tubibutsa kudutera inkunga mukanda ku ijambo subscribe, mukore no kunzogera, ubundi mujye mukomeza kubana muri update n'amakuru agezweho. Turi ku gicamunsi cyo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi, ubwo tugiye kwibanda mu makuru atandukanye. Mu makuru yo kuri tariki turibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Igisirikare cya MRDP twirwa AFC M23 kigarura ibirindo bitandukanye muri Sud Kivu. SM gukomeza gufata ibice bitandukanye muri Sud Kivu kwa MRDP twirwa AFC M23 bivuze iki? SM no gushimangira ibikorwa bikomeye byo kurinda teritwari ya Minembwe no kurinda ibice bitandukanye muri Sud Kivu bigenzurwa na MRDP twirwa AFC M23, cyangwa no gutegura urugamba rugari rwiguza MRDP twirwa M23 na FARDC. ni ingingo zikomeye turagarukaho. Nanone kandi turakubwira ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyongera ingabo muri Sud Kivu mu gutegura ibitero bikomeye byo gufata ibice bitandukanye bigenzurwa na MRDP twirwaneho AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyongeye ingabo mu bice bikomeye birimo Baraka, ndetse kugeza ubu batangije operasiyo zikomeye n'ibikorwa bikomeye byo gufata Powezero igenzurwa na MRDP twirwano AFC M23. SM igikorwa cyo kongera ingabo ku Burundi ku butaka bwa Kongo ngo zije kurwanya AFC M23 bivuze iki? Ibi byose ni ingingo zikomeye turagarukaho. Nanone kandi ndakubwira ko abasirikare benshi b'igisirikare cya Kongo FARDC bagaragaye karemyi baje mu bikorwa bikomeye byo kwataka AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko amakamyo ari hagati ya 15 kugeza kuri 20 y'igisirikare cya Kongo FARDC yagurutse karemyi mu gitondo cyo kuri tariki ya 13, aho biri kwemezwa ko ari abasirikare baje gutegura ibitero bikomeye byo gufata Powezero. Amakuru ari kwemeza ko barifatanya n'abasirikare b'Uburundi FDNB n'abacancuru bari mu bice bitandukanye birimo Baraka muri Sud Kivu. Isi yoherezwa ry'abasirikare bakomeye baturutse muri Karemyi berekejwe mu bihe bice. Isi operation ibikorwa bikomeye biri gutegurwa na FARDC biri gutegurwa bite? Ibi byose ni ingingo zikomeye tugiye kwinjiraho gatanu ku kandi. Nanone kandi turakubwira ko Afrika y'Epfo abanyamahanga basaga 54,000 bamaze kwirukanwa muri iki gihugu. Kugeza nyuma y'iminsi biri kwemezwa ko muri Afrika y'Epfo hatangije igikorwa cyo kwirukana abanyamahanga batuye muri iki gice. Raporo ziri kwemeza ko abaturage barenga 54,000 bamaze kwirukanwa muri iki gihugu. SM byifashe bite? No kubera iki abaturage bari kwirukanwa muri Afrika y'Epfo? Ibi byose ni ingingo zikomeye z'amakuru acukumbuye turinjiraho gatanu ku kandi. Nanone kandi turakubwira ko imodoka yari itwaye abasirikare b'igisirikare Uganda PDF yahirimye. Kugeza ni inkuru zikomeye zibwitse zemezwa n'igisirikare cya Uganda PDF ku nkuru y'akababaro y'ipfa ry'abasirikare bayo bapfiriye mu manuka, ndetse kugeza ubu turinjira iby'iyi nkuru ibiri gutangazwa n'igisirikare cya Uganda PDF tubagezeho impamvu yatumye iyi modoka yari itwaye abasirikare b'iki gisirikare hima, ndetse kugeza n'ibyavuye muri iyi manuka naho yabereye. Nanone kandi turabwira ko intambara hagati ya Amerika na Iran ikomeje. Amakuru ari kwemeza ko ibitero byakomeje hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza batari guhuriza ku myanzuro n'ibikorwa bikomeye byo gushira mu bikorwa agahenge kashizwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Ni mu gihe amakuru ari kwemeza ko hari ibitero bikomeye mu minsi ibiri ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye muri Iran, ndetse kugeza bikemezwa ko Iran yongeye gufunga umuhora wa Hormuz, ndetse yamaze kwigamba kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyapodetera amakuru akomeye ari guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuze iki mu bikorwa bikomeye by'umutekano w'isi? Intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran kugeza zamarwa n'iki? Ibi byose ni bikwe mu nkuru zikomeye. Mwabyumvishe ko tujye kwinjira mu nkuru zikomeye ku buryo burambuye ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turenge turabatumiye muze. Niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video, ukore ku ijambo subscribe, ukore no kunzogera, maze ujye ukomeza kubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze.
ibyihutirwa cyane. Reka dutangira n'inkuru iri kwemeza ko abarwanyi batwirwaneho bigarura ibirindo bikomeye muri Sud Kivu. Kugeza ubu benshi mu basesenguzi baribaza niba ari ugushimangira gukomeza gucunga no gufata minembwe kuri gukorwa na MLDP twirwano AFC M23 cyangwa ari gutegura urugamba runini ku gisirikare cya coalition ya FARDC mu gukomeza kubuhoza ibice bitandukanye muri Sud Kivu. Kugeza ubu mu gihe intambara ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, benshi bari kwemeza ko MLDP twirwano AFC M23 imaze iminsi ihanganye bikomeye n'igisirikare cya coalition ya FARDC. Kugeza ubu ni mu mirwano yumvikanye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe, aho ibice bitandukanye byafashwe na MLDP twirwaneho AFC M23. Imirwano ikomeye yumvikanye hafi ya Minembwe, harimo yumvikanye Mikenye, ndetse kugeza ubu n'ibindi bice bihana imbibi n'aka gace kagenzurwa na MLDP twirwaneho AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko hari ibice by'ingenzi n'ibirindo byafashwe na MLDP twirwano AFC M23 muri axe ya Minembwe, bikemezwa ko hari ibirindiro byambo igisirikare cy'u Burundi FDNB kugeza ubu cyari muri ibi bice. Kugeza ubu mu bitero bikomeye bahanganisha na MLDP twirwanaho AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko abarwanyi ba MLDP twirwaneho ku bufatanye na AFC M23 bakomeje kurwana urugamba rwo gufata uduce, kurinda abaturage batuye muri Sud Kivu by'umwihariko mu misozi miremire ya teritwari ya Minembwe, no kwirukana ibikorwa bikomeye bya coalition ya FARDC by'umwihariko igisirikare cy'u Burundi FDNB kiga bitero bikomeye muri aka gace. Kugeza ubu hari kwibazwa ikizasiga intambara yo muri Sud Kivu igenzurwa kugeza ubu na MLDP twirwano AFC M23 igihagaze, mu gihe biri kwemezwa ko MLDP twirwano AFC M23 bafite intego yo kurenga ibice bikomeye bya teritwari ya Minembwe mu rugamba n'ibitero bikomeye bari gutegura byerekezwa teritwari ya Baraka n'ibindi bice bikomeye bigenzurwa na FARDC ndetse kugeza ubu n'abafatanyabikorwa bayo muri ibi bice. Kugeza ubu raporo ziri kugaragazwa na bimwe mu bitangazamakuru n'abasesenguzi bakora ku butaka bwa Kongo biziri kugaragaza ko kugeza ubu MLDP twirwano AFC M23 imaguze imbaraga na AFC M23 kugeza ubu bari kugaba ibitero bikomeye bikomatanyije ku butegetsi bwa Kinshasa, biri gusenya ibikorwa bikomeye bya coalition ya FARDC. Benshi kugeza ubu bari kwemeza ko biteguye kuboza ibice bikomeye byose muri Sud Kivu bikurukana mu gisirikare cya Kongo FARDC. Inombero za MLDP twirwano AFC M23 ari gufata Baraka ndetse kugeza imirwano ikomeye n'ibikorwa bikomeye bigakomereza mu bice bikomeye birimo teritwari ya Uvira. Igisirikare cya MLDP twirwano AFC M23 kirabahoza teritwari ya Uvira, nk'uko benshi kugeza bari kwibaza iby'iki gikorwa gikomeye n'imirwano iri kumvikana muri Sud Kivu. Kugeza imirwano n'ibikorwa bikomeye bya MLDP twirwano AFC M23 birasiga birukanye abarundi mu bice bikomeye bya Sud Kivu, nyuma ko operasiyo ziri kwemezwa ko ku kiyaga cya Tanganyika kugeza ibice bimwe biri kugenzurwa na MLDP twirwaneho AFC M23. Umunyemerere dukomezanye n'inkuru ivuga ko igisirikare cya Uganda UPDF cyakoreye imanuka ku modoka yitwa abasirikare b'iki gihugu. Amakuru ari kwemeza ko abasirikare barenga 20 mu ngabo z'igisirikare cya Uganda UPDF bakomerekeye mu manuka y'imodoka ya gisirikare yerekeye mu majyaruguru ya Uganda mu gace ka kabiri hagati y'uturere twa Ogoga na Omora, ubwo yari itwaye abajya aho bagombaga gutangira akazi nyuma yo kurangiza amahugurwa ya gisirikare. Amakuru ari kwemeza ko imodoka ya gisirikare cya Kongo FARDC yaturukaga mu bice bitandukanye bimaze iminsi bihabwa amahugurwa muri diviziyo ya 4 y'igisirikare cya Uganda PDF yakoze imanuka, ndetse biri kwemezwa ko nka Kapiteni David Kamya ushinzwe itumanaho muri diviziyo ya 4 ya PDF yemeje ko imodoka ya gisirikare yakoze imanuka, ariko niyatangaje amakuru arambuye ku cyateye iyi mpanuka. Amakuru ari gukomeza yemeza ko muri Amora yahitanye abantu bagera kuri 15, abandi barenga 28 barakomereka, bituma hakomezwa kwibaza ku mutekano w'ingendo zo muri ako gace, nk'uko amakuru atandukanye ari gutangazwa n'igisirikare cya Uganda UPDF. Nanone kandi
Twongeye kubifuriza igitondo cyiza nshuti z'akadosoga za Kigali News One Info. Turi mu gitondo cya tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Tugarutse muri update n'amakuru yihutirwa agiye kwibanda ku mutekano, politiki na diplomasi. Ibisanzwe tugiye kwibanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bitandukanye biri guza igisirikare cya AFC-M23 na FARDC. Muri amakuru turabwira ko abasirikare ba AFC-M23 bitwikiriye ijoro bakagaba igitero gikomeye muri Baraka mu birindo bikomeye bikambitse abasirikare ba coalition ya FARDC. Amakuru ari kwemeza ko nyuma ko Kinshasa imaze iminsi itegura ibikorwa bikomeye byo kurinda ibice bitandukanye bya teritwari ya Baraka bidacakirwa na AFC-M23, bikemezwa ko kugeza abarwanyi ba mbere ba AFC-M23 bamaze kugeza mu bice bitandukanye bikikije Baraka mu gitondo cyo kuri tariki biri kwemezwa ko hari abasirikare benshi mu gisirikare cya Kongo FARDC n'abarundi bishwe mu ijoro. Biri kwemezwa ko bishwe n'abanyadushoka ba AFC-M23. ese kwatakwa kwa teritwari ya Baraka biritwiki ni gute operasiyo zikomeye zakozwe na AFC-M23 ku bufatanye na MLDP twirwaneho. Tugiye kwinjira akantu ku kandi kuri iyi nkuru iramutse yakabara ku gisirikare cya coalition ya FARDC, tunagere ku bikorwa bikomeye na operasiyo zikorwa na AFC-M23. Nanone kandi turabwira ko abasirikare bakuru basirikare ba coalition ya FARDC mu rugamba bahanganye na AFC-M23 muri Uvira banzuye ibikorwa bikomeye bigiye gukorwa mu nama yateraniye muri Uvira. Amakuru ari kwemeza ko inama kugeza ubu yarayibaye ku itariki ya 12 etamajoro z'ibihugu kugeza ubu bifasha FARDC kurwanya AFC-M23. Abakuriye abacancuro ndetse kugeza ubu n'abarwanyi ba FDLR bamaze kwanzura operasiyo zikomeye n'ibikorwa kugeza ubu bigiye gukorwa mu gutangiza intambara kuri AFC-M23. Amakuru ari kwemeza ko bamaze kugaba ibice bikomeye bigiye kwatakwa ndetse kugeza n'abasirikare bagiye koherezwa basha mu kuziba icyuho mu bice bitandukanye bigenzurwa na FARDC ndetse kugeza ubu bagatangiza urugamba rwo kwambara AFC-M23 ibice. Ni inama rutura ngiye kwiga ibikorwa bikomeye bya FARDC ndetse kugeza ubu na tekinike nsha zigomba gukoreshwa bakihaniriza AFC-M23. ese ibyo operasiyo n'ibikorwa bikomeye byaranze inama yahuje coalition ya FARDC biteye bite? N'ingingo zikomeye z'amakuru acukumbe turatoza muri raporo zikomeye twatoje mu gisirikare cya coalition ya FARDC ndetse kugeza ubu n'ingingo zikomeye zaganiwe muri inama zizafasha FARDC gutsinda AFC-M23. Nanone kandi ndakubwira ko igisirikare cya AFC-M23 muri operasiyo zikomeye ziyobowe na Jean Baudouin kugeza ubu uyobora urugamba rukomeye muri Nord Kivu mu bice bya teritwari ya Masisi, teritwari ya Warikare ndetse n'ibice bya Pinga yamaze kugota igisirikare cya FARDC na FDLR kugeza ubu ku musozi wa Nganga. Amakuru ari kwemeza ko abasirikare ba FDLR babarizwa Nganga ifatwa nk'indiri ya FDLR, agace gakomeye gahere muri teritwari ya Masisi mu bice hafi y'abibwe bagoswe bikomeye na AFC-M23. Amakuru ari kwemeza ko ibi byakozwe na AFC-M23 mu gutsinda agatsiko ka FDLR kamaze iminsi kubaka ibirindo bikomeye muri aka gace bamazemo imyaka myinshi. Mu mboni za AFC-M23 irashaka gufata umujyi wa Butembo, gufata agace ka Cibu, Rutangazo ndetse kugeza ubu n'agace ka Nyagisozi. Muri operasiyo n'ibikorwa bikomeye ku mirongo miremire yatangijwe na AFC-M23. ese operasiyo n'ibikorwa bikomeye byo gufata aka gace byatangijwe bite na AFC-M23 yereye ku musozi wa Nganga bamaze kugutwa na AFC-M23. Tugiye kwinjira muri operasiyo ibikorwa bikomeye byo kugura General Baudouin AFC-M23 mu bice bya teritwari ya Masisi. Tubageze operasiyo zikomeye zigotwa rya FDLR yagotewe Nganga. Nanone kandi ndakubwira ko Burundi bwarayibwereje abasirikare bashya bagurutse mu ijoro ryo ku itariki ya 12 rishya kuri ya 3 ku butaka bwa Kongo. Amakuru
arikomeza ko indege ikomeye kugeza izwi nka Apache kabiri igisirikare cya Congo FARDC yarandinze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura yapakiye abasirikare b'Abarundi bari hagati y'120 kugeza ku 170 bagiye kuza muri operation zidasanzwe bagiye kwifatanya n'abacancuro na FARDC zo kwambara AFC M23 ibice bikomeye birimo Power Zero butuvugana ngiye kukunjiza muri version nca y'ibikorwa bikomeye by'abasirikare basha bihariye mu gisirikare kidasanzwe cy'u Burundi FDNB umutwe udasanzwe mu barwanyi ba FDL ndetse kugeza n'abacancuro bagiye gufata operation zikomeye ngo zo kwambura MRDP twirwa no AFC M23 bice by'umwihariko bakabanza gufata Power Zero SM ndone abasirikare b'Abarundi bakugeza bitezwe guhindura byinshi ku rugamba nabo mu bwoko buhe kugeza babarizwa muri bataillon mu gisirikare cy'u Burundi FDNB ese kugeza bagiye gukora n'abate n'abacancuro ndetse kugeza n'abasirikare bakora isosa FARDC n'ingingo zikomeye z'amakuru cukumbe twamaze kumenya akantu ku kandi nanone kandi ni inkuru ikomeye iri kwemeza ko Uburusiya bwamaze kwinjira indani mu kibazo cyose cya AFC M23 na FARDC amakuru ari kwemeza ko Uburusiya kongera gushinja Ukraine gufasha AFC M23 n'ibindi byinshi nuko kugeza Minisitiri w'Abanyamahanga Uburusiya zizeke ku butaka bw'u Burundi agahita atangiza kuvuga inkuru zemeza ko Ukraine ifasha AFC M23 ari ikibazo gikomeye amakuru arikomeza ko kugeza ubu byerekana gukomanga kugeza ubu no gusaba kwinjira mu ntambara ku ruhande rwa Kinshasa n'u Burundi kwatangajwe n'Uburusiya benshi bati kwinjira ku ntambara ya muri Kongo ku Burusiya ni ikibazo gikomeye gishobora kototera akarere kose kibaga bigari ese ndiki kitezwe ko kuba abarusiya baza mu ntambara ku ruhande rwa Kinshasa mu kurwanya AFC M23 ibirego kugeza ubu na raporo zikomeye zicunja Ukraine gufasha AFC M23 byamaze kwamaganirwa kure na Ukraine ndetse na AFC M23 biteye bite turinjira mu nzira zidasanzwe Uburusiya kugeza bwamaze kwinjiramo zo gushigikira no kugaragaza ko biteguye gufasha Kinshasa kurwanya AFC M23 icyo bivuze kugeza tubijyanye n'intambara ikomeye Uburusiya bahanganyemo na Ukraine muri Sudan y'Amajyepfo tugaruke ku ntambara n'ibikorwa bikomeye byo mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo ki byahindura isura igihe byamara kwinjiramo Abarusiya mwabyumvishe ko tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye zizindutse ku mutekano politiki na diplomasi ikaze n'inshuti z'akadasohoka turenge turabatumiye muze niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza gukora 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye tuguhaye ikaze umusirikare ukomeye mu gihe cy'u Burundi FDNB yarasiwe mu Minembwe muri operation bahuje na MRDP twirwaneho AFC M23 kugeza n'amakuru yongeye gutangazwa n'igisirikare cya MRDP twirwano AFC M23 cyongeye gushora amazina y'umusirikare w'umurundi ukomeye warasiwe muri aka gace ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo byasenwe na MRDP twirwano AFC M23 n'ikubitwa rya bato y'Abarundi yagerageje kwataka ibice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe ni inkuru ikomeye turagaruka gatanu ku kandi tubabwira amazina y'umusirikare w'umurundi wice muri teritwari ya Minembwe abandi kugeza ubu bari kumwe bafashwe matekwa n'abakubiswe na MRDP twirwano AFC M23 na operation zikomeye zongeye gukorerwa muri aka gace nanone kandi ndakubwira ko zabyamahari hagati ya Ukraine n'Uburusiya kubera igisirikare cya AFC M23 nyuma ya raporo zikomeye Uburusiya bwemeje ko kugeza ubu Ukraine iri ku butaka bwa Kongo mu bikorwa bitandukanye byo gufata uruhande mu ntambara kugeza umutwe wa AFC M23 uhanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugeza ubu mwuka mubi n'ibikorwa bikomeye byo guhangana hagati y'Uburusiya na Ukraine bishingiye ku kibazo cya AFC M23 biteye bitindaje mwinjiza muri raporo zikomeye zikugaragaza ubufasha bukomeye bwa Ukraine mu gukomeza gushigikira intambara yo ku butaka bwa Kongo ndetse kugeza n'uruhande kugeza iki gihugu gihagazeho niba koko ari ku ruhande rwa AFC M23 nanone kandi
ndakubwira ko umwami wa Katari yatanze nyuma y'igihe kinini ageze ku byinshi igihugu cya Katari. Uwo kugeza ubu ni Ashikiri Hamadi, kugeza ubu wapfuye ku myaka 74. Ni byinshi bikomeye turagarukaho ku rugendo kugeza ubu n'umusanzu ukomeye uyu muperezida watanze mu karere k'ibigari cyane u Rwanda ruzwi nk'inshuti ikomeye ya Katari. Byinshi bikomeye urugendo n'amateka n'icyo uyu mugabo avuze n'amateka uyu mwami wa Katari watanze kuri tariki. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi ndakubwira ko mu gihugu cya Uganda hamaze gufatirwa abanyamahanga barenga 1000 biganjemo abashinwa. Ibi byamaze kwemezwa n'urwego rw'umutekano muri Uganda. Byinshi bikomeye bijyanye n'abo banyamahanga bafatiwe muri igihugu cya Uganda, ibyo uburyo binjuyemo kugeza ubu n'icyo bivuze n'abashinwa bafatiwe mu gihugu cya Uganda, byose nibikubiye mu nkuru zikomeye tugiye kwinjiraho gatanu ku kandi. Nanone kandi turinjira neza mu bikorwa bikomeye na operasiyo zikomeye ziri kumvikana ku butaka bwa Kongo. Byihutirwa cyane turitsa bikomeye mu bikorwa bikomeye byo gukomeza kongera ubushobozi nk'abakurane rwa AFC-M23 na FARDC. Amakuru ari kwemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kubura igisirikare cya coalition ya FARDC izindi drone kabuhariwe zikorerwa muri Turkiya zigomba kuza guhangana ku bikomeye n'ibitero bya AFC-M23 kurindishwa ibice bikomeye birimo Baraka na Uvira ngo bitongera gucakirwa na AFC-M23. Kugeza ubu biri kwemezwa ko izi drone zashikirijwe igisirikare cya FARDC zigiye gutangira gukoreshwa n'abacancuro bamaze kugera mu bice bikomeye birimo teritwari ya Baraka, mu gihe amakuru ari kwemeza ko Baraka yamaze kwinjirirwa bikomeye n'abakomando ba AFC-M23. Ibi bije mu gihe biri kwemezwa ko AFC-M23 yamaze kugura ubwirinzi bukomeye kugeza ubu buri kubafasha guhangana na drone zikomeye za FARDC ziri kuraswa ziganurwa butosho muri Sud Kivu. Turaje twinjira gatanu ku kandi muri operation ibikorwa bikomeye biri korwa na AFC-M23 biri korwa na FARDC, operation zikomeye n'urugamba rwo gutegurwa ku mande zombi, ubwirinzi bwaguzwe na AFC-M23 ndetse n'ibyizi drone karabutaka zazanwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Tukiri RDC ndakubwira ko Moise Nyarugabo wahoze ari senateri kugeza ubu yagaragaye mu bice bikomeye bya Powezero byafashwe na MRDP twirwaneho AFC-M23. Ese bivuze iki ko kuba Nyarugabo yagaragaye muri aka gace kamaze igihe gito gafashwe na MRDP ku bufatanye na AFC-M23? Ni ingingo zikomeye turagarukaho ziraduha ishusho y'urugamba n'uburyo ki kugeza ubu ibikorwa bikomeye biri guza M23 na FARDC byifashe muri Sud Kivu. Nanone kandi ndakubwira ko kugeza ubu Ibeni abasirikare batatu ba FARDC bakatiwe urwo gupfa bishingiye ku birego bikomeye bamaze iminsi bashinjwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu gisirikare cya Kongo FARDC. Ese abasirikare mu gisirikare cya FARDC bamaze gukatirwa urwo gupfa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ni bande? Barashinjwa iki? Bivuze iki mu bikorwa bikomeye igisirikare cya Kinshasa gihanganyemo na AFC-M23? Ni ingingo zikomeye twamaze gutoza gatanu ku kandi turakesha inkuru zikomeye ziduruka mu gisirikare cya Kongo FARDC. Nanone kandi ndongera mubwira ko igihugu cya Iran cyamaze gutangaza kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuzisha abayobozi bakomeye muri AFC-M23. Ibi bibaye mu gihe igihugu cya Iran cyongeye gufunga umuhora wa Hormuz. Ibi byose turabigarukaho turebye ibikorwa bikomeye by'agahenge kamaze iminsi hagati ya Leta Zunze Ubumwe na Iran n'ibikorwa bikomeye biri gukorerwa mu muhora wa Hormuz hagati y'Abanyamerika na Iran. Mwabyumvishe ko tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turenge turabatumiye muze. Niba uri mushya turakubutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kubona 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Atwongeye kubaha ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Tugiye guhera ku nkuru iri kwemeza ko kugeza ubu abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB bagabye igitero gikomeye muri territoire ya Minembwe bakubiswe na MRDP twirwaneho AFC-M23. Amakuru ari kwemeza ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa karindwi tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi 2026 abasirikare ba coalition ya FARDC ku bufatanye n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bagabye ibitero bikomeye bigamije kugerageza kwisubiza ibice bikomeye muri territoire ya Minembwe. Amakuru
ariko meza ko ari imirwano atangiye ku isaha isa 11:10 z'igitondo 1:10 z'igitondo cyo kuri itariki byarangiye abasirikare ba Coalition FARDC bakubiswe inshuro na MLDP twirwaneho AFC M23 amakuru nubwo ari kwemezwa ko abasirikare ba Coalition FARDC bakubiswe na MLDP twirwano AFC M23 bagakizwa n'amaguru bakirukanga kibono amaguru abasirikare bagera kuri batatu mu gisirikare cy'u Burundi FDNB n'abasirikare bashika kuri 7 mu gisirikare cya Kongo FARDC bafashwe na MLDP twirwaneho AFC M23 amakuru ariko kwemeza ko hari ibikoresho bike byatabona abasirikare ba Coalition ya FARDC byafashwe na MLDP twirwano AFC M23 ndetse amakuru ari kwemeza ko umusirikare ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB uzwe nka Dushime Axel yiciwe mu bitero bikomeye bahanganyemo na MLDP twirwanaho AFC M23 amakuru ari gutangazwa n'abaturage batuye muri aka gace nuko kugeza ku isaha 4 byibuze 20 igisirikare cya MLDP ku bufatanye na AFC M23 bamaze gutsinda no gusubiza imitero bikomeye byose bya FARDC ndetse uretse kuba hamenyekanye ko Dushime Axel w'igisirikare cy'u Burundi FDNB yiciwe muri aka gace abandi basirikare bagera ku 9 baguye muri aka gace nubwo amazina atarashyirwa hanze ngo bitangazwe na AFC M23 nanone kandi bikomezwa ko igisirikare cya FARDC kiri gutegura ibitero bikomeye n'ibishoboka byose ngo baninde ibice bikomeye bya Baraka bidacakirwa na AFC M23 amakuru ari kwemeza ko igisirikare cya FARDC mu ngingo n'ibikorwa bikomeye byo gukomeza gukaza umutekano no kurwanya AFC M23 cyakiriye izindi drone kabuhariwe zikorerwa muri Turkiya zigomba kwifashishwa barasa kuri AFC M23 amakuru ari gutangazwa ko izi ndege zitagira abadereve zo mu bwoko bwa Baykata KNC zishobora kwikorera ibisasu byinshi birimo misile zo mu bwoko bwa Cruiser misile n'ibindi bisasu bikoreshwa kugeza ubu hifashishwa ikoranabuhanga rya AI mu kuvundereza ibisasu no gukosora amakosa yose akorwa n'igisirikare cya FARDC ngo kuraswa korodone ndetse kugeza ubu ni drone kabuhariwe zifite kumviriza ahari umwanzi zitegitinze ibikorwa bitandukanye birimo imbunda n'amatelefone n'ibindi bikoresho by'itumanaho bikoreshwa n'umwanzi amakuru ari kwemeza ko izi drone zigiye kuza gufasha igisirikare cya FARDC guhangana bikomeye na AFC M23 amakuru ari kwemeza ko igisirikare cya FARDC cyakiriye izi drone zigera kuri 3 zigomba gutangizwa kugaba ibitero kugeza kuri AFC M23 kugeza ubu ni inkuru zikomeye ziri kwemezwa ko izi drone zigiye kwifashishwa mu kurinda ibice bikomeye birimo teritwari ya Baraka ngo bidafatwa na AFC M23 bikemezwa ko zigiye gutangizwa gukoreshwa n'abacancuro kugeza bamenyereye ibikorwa bikomeye by'ikoranabuhanga no kurwana urugamba rw'ikoranabuhanga bagiye kuza gufasha FARDC ndetse bamaze kugera muri teritwari ya Baraka mu guhangana no gukora igishoboka cyose ngo umutwe wa AFC M23 udafata Baraka ibi bibaye mu gihe biri kwemezwa ko AFC M23 yamaze gutangiza operasiyo zikomeye n'ibitero by'imbaza mushinga ari kwifashishamo drone yambaye igisirikare cya FARDC ivundereza ibisasu muri axe ya Baraka n'ibice bikomeye bigize Baraka rwagati ndetse kugeza biri kwemezwa ko AFC M23 nayo yamaze kugura ubwirinzi bukomeye iri gukoresha ihanura drone za FARDC hagati AFC M23 biragenda bite muri teritwari ya Baraka biri kwemezwa ko ari gutegurwa no kwikanga urugamba rukomeye rushobora gutitiza Kinshasa ngo kuko AFC M23 yamaze kwataka ibice bikomeye bya teritwari ya Baraka nanone kandi biri kwemezwa ko zabyamahari hagati ya Ukraine n'Uburusiya kubera AFC M23 amakuru ari kwemeza ko guverinoma ya Ukraine yasubije Uburusiya bwayishinje kuba mu bihugu bafashe igisirikare cya AFC M23 kigenzura ibice bikomeye mu ntara y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubu Uburusiya bwashinje Ukraine guha AFC M23 ubufasha biha gufata ibice bitandukanye bifatwa n'igisirikare cya AFC M23 amakuru yatangajwe na Minisiteri y'Uburusiya mu ruzinduko rukomeye Uburusiya buherutse kugira Bujumbura kugeza ubu muri kwemezwa ko kugeza ubu bishobora kuba bishingiye ku bufasha bukomeye Burundi na Kinshasa bahana mu gukomeza guhangana na AFC M23 amakuru
yongeye gutangazwa n'umuvugizi wungirije wa Minisiteri y'Abanyamahanga kugeza ubu w'igihugu cya Ukraine Hello Keira yongeye kwamagana ibirego bikomeye mu Burusiya buyishinja birimo gufasha AFC M23 yongera kuvuga ko n'abasirikare n'ibikorwa bikomeye ifite ku butaka bwa Kongo nta n'ubufasha bihereza AFC M23 benshi kugeza ubu mu basesenguzi bongeye kwemeza ko bishingiye ku ruzinduko rukomeye umuyobozi w'Uburusiya yagiriye mu gihugu cy'u Burundi kugeza akabona gutangaza ibikorwa bikomeye bishinja Ukraine gufasha AFC M23 nanone kandi bigashingirwa ku kuba Burundi na FARDC bifatanya mu bikorwa bikomeye byo kurwanya AFC M23 ndiko Uburusiya buhanganye na Ukraine ibi ari lobbying ikomeye n'ibikorwa bikomeye byifashishijwe mu kugaragaza ko AFC M23 ifashwa n'ibihugu bikomeye ndiko Uburusiya bwafashinja Ukraine gukomeza